там, блядь, фрисовский нахваленный леопард. Ой, их две техники работают. Это Брэдли. Ну вот. Не так уж и страшна эта педаль. Pasukan Rusia merekam menggunakan kamera ponsel dari jarak dekat penampakan tank Leopard dan Bradley yang ringsek. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 13 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan sejumlah kendaraan pasokan barat untuk Ukraina ini hancur pada 9 Juni 2023 di distrik Pologovsky, wilayah Zaporozhye akibat serangan rudal Rusia. Sebelumnya juga beredar rekaman pertempuran sengit di mana konvoi lapis baja Ukraina yang bergerak maju di Zaporizhia masuk ke ladang ranjau dan dihancurkan pasukan Rusia. Konvoi itu mencakup tank Leopard 2A6 buatan Jerman dan kendaraan tempur infanteri Bradley pasokan Amerika Serikat. Rusia mengklaim pihaknya telah menghancurkan setidaknya 7 tank Leopard buatan Jerman dan 5 kendaraan Bradley buatan Amerika Serikat dalam waktu 48 jam ketika menangkis serangan balasan Ukraina. Ебали мы ее, ебем и будем ебать. Вот так вот. Слава России! Победа будет за нами! И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов, 68-й егерской и 72-й механизированной бригады вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийских подразделений вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной техники противника 143 районов. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.